Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Maro amintsika manana talenta, manana tsakifa, manana mahay-pahaizana, fa kanefa zavatra zay tsy ampiasaitsika amin'ino amin'ny fiainatsika. Kanefa ohatra ny hetsika nampiasa talentantsika io amin'ny zavatra maro, volana fa hoe io mety mampandrosa anao amin'ny plasy anankiray zay tsy ampoizinao. Mety mitonga fandresena aminao, mety mitonga hatsarana aminao, zay zany talenta zay anananao zay. Anao mety mitia photographe, maka sary, anao mety zavatra ny tianao, fa moa be zo ny exploitenao zany fangalana sary zay, mba fanao lasa tafiditsika amin'ino amin'ny manam-pahaizana aminazy zay, mba fanao mahazo vola amin'ino amin'ny fangalana sary zay. Anao mety mitia manoratra, moa be ny avy ny exploitenao zany fanoratana zay. Anao koa tsy vitan'izay mety possible mahay miresaka amin'olo, dikan'izay exploiter zany fahaizananao zany na talentanao zay, afahanao zany tafiboaka, afahanao mahita fandresena, ay possible le anjara masoandro zay napetsika ny tompontsika ninao ao anatin'izay talenta zay ananao zay. Fa ohatra anao tsy miezaka, ohatra anao tsy manova, tsy manatsara, anao mahitanao tavela foana. Fa dike zay talenta ananao ankatsara eo, alebiaso, ivoao, fahitanao fa anjara masoandronao zay napetsika ny tompontsika Allah azza wa jalla ao anatin'izany talenta zay. Aloha ny diantsika amin'ny tantara, za mila mahambaratsika foana samby mandiniky ny aiza talentanao. Inona talentanao? Raha tsy hitanao nda anao mijika amin'ny karazana fikambanana, dia anao miezama maka activité ao, miezama manao responsable ny trésorerie, za manao responsable ny communication, za manao anao zany mba afahanao zany mahita hoe fa tsika jiaby samy manana talenta fa zio mety mbola tsy hitanao. Tantara zany ndelantsika na tantara zay tany Angleterre. Misy tanora zay hoe zavatra tena tiany tamin'ny fiainana azy manoratra. Talentanazy zany manoratra. Nandeha fotoana izy lasa fabe izy, nijiky ny asa, komansy nambela ny talentanazy. Nanambady izy fa tsy nivakiny loha talentanazy tia manoro. Jusqu'à ta izy niteraka. Le izy niteraka, niala ny vadiny zany vehivavy io. Le izy niala ny vadiny izy komansy nandeha nitsakaraka asa. Nijika amin'asa anankiray tsy raisindreo, mijika amin'ny asa hafa tsy raisindreo. Jusqu'à ta izy nahita asa, izy niasa fa asa anazy tsy mety aminazy. Kanefa tsika mefa vehivavy io nanana talenta taloha, iny tsy nampiasaina. Tapa-kevitra izy fa hoe nanino tsy ampiasaiko talenta anakahy hoe zaho ny tia manoratra, andao za anoratra boky zaho, fa za tsy petsika amin'ity satria asa zay ataoko tsy tiako. Dia napa-kevitra izy nino, najany nialany asa anazy, dia izy mandeha amin'ny place anankiray ka restaurant kelikely zay misy antsika izy ty, ohatra karaha ty, dia izy misotro kafe anankiray foana izy isanandro. Izy tsy manambola, izy maskiny, izy nino, dia izy misotro kafe anankiray, andesiny zany napetsika na miseza anankiray zanany, izy mitonga boky maro, izy sady mamaky manoratra, zay zavatra nataony. Anatiny 3 mois, nandeha 1 mois, nandeha 2 mois, nandeha 3, ata le olo amin'ny place zay hoe ndihany io, mahita izy misy lay manampy izy ty kafe hafa ninao. Zay tsy manambola izy, kafe anankiray foana vidiny, izy mipetsika amin'ny place izy manoratra, mamaky sady manoratra. Nandeha fotoana maromaro, vitan'le boky zay nisoratiny. Le boky na vitany nandesiny tamin'ny hoe tamin'ny place anankiray zay mamokatra boky, amin'ny studio na hoe édition zay mpamokatra boky ndraiky niny, nandesiny tsy niraisindreo. Nandeha amin'ny place faharoa izy mbola tsy niraisindreo. Nandeha amin'ny fahatelo tsy niraisindreo izy. Fahaefatra izy vao niraisindreo izy. Place hafa zany, place fahaendehany vao niraisindreo. Izy niraisindreo tsika zio milaza vehivavy anisan'ny hoe full multimilliardaire amin'ny vehivavy. Anaranazy za koa tsy diso mbola soatsika eto, John efa tsy azoko ono. Izy no nanamboatra, hitantsika izy no namorona zany tantarany dessin animé sady film zay malaza, tsy haiko tsy laza hoe presque olo jiaby nahita. Boko zany fa nitraduisena amin'ny langue maro sambihafa zany nino
le boky zany soit zay izy fa natao dessin animé, natao film, ay bokony soit na boky ay nampianarina amin'ino en Europe zavatra zay boky aminao. Inona boky zany soit no Harry Potter mety zay mitandreny zany fotoana zao mahafantatra karakô Harry Potter zay nalaza zany film zay fa izy no nanao izy io le vehivavy io zay tsy nanana tsy manan-katao fa izy nanana talenta zay nananany ny exploiteny zany talenta zay nahafany izy tafiboaka dia izy lasa vehivavy zay manan-karena indrindra eto ambony tany anisan'ny folo tafidika teny folo manan-karena lasa nividina oloe io zany ino zavatra zay nifono vidiny lafo ke eto mila mahambara atsika za hoe izy tafita no ny hainy nangala hoe za toko mipody amin'ny talentanaka ankatsarako zany talentanaka zay anao ndraiky za zay manana talenta ny anty mavetsy toko mendrika koa tsika lasa hoe nisan'ny manan-karena indrindra koa dikan'izay tadidio fa hoe anao manana talenta fa tsakaya ino le talenta zay ananao ino zavatra zay tianao fa ohatra hitanao io fa hitanao anao miasa mitsikitsikina anao mahita fa hoe anao misy zavatra marina azinao ke atsika mangataka am'le nahary mba hoe amoaka zany talentantsika zay mba hitantsika ty le talenta zay ananako aitsika mangataka aminazy koa hoe mba hiezaka amin'ny talenta zay ankatsara lalandava zay talenta zay anantsika zay aitsika koa za mangataka Allah subhanahu wa ta'ala zany animetsika fahasalamana amma naikandai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.